na reka dukomeze isomo ryacu ariko turi gusoriza ngaha kuri umuryango wacu no munsi babun fi sujudi tilawa. Reka turebe niba abantu bafite ibibazo. Mbere yuko dutangira, hari umuvandimwe mu isomo ryo gushize wambaye ikibazo kijyanye na salatu ntabwo ari salatu safar, yambaye kujyanye na salatu duha. Yarambaje ese salatu duha biremewe kuba abantu bayikorera mu mbaga? Nicyo kibazo yambajije Abdul Muttalib. Salatu duha sunna nuko umuntu ayikora we ku giti cye atari mu mbaga, ariko aramutse nanone ayikoze mu mbaga iswala irakirwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rimwe na rimwe hari igihe yajyaga akora irisengesho ari kumwe n'abasahaba. Mathalan urugero, nashaka kuba afite umuryango, afite umugore, afite abana, kabya ati muze dusali salatu duha jama'an mu mbaga, biremewe. Ariko umwemeramana ntagire gute, ntabihuze kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ntiyabihuzagaho. Mtume yajyaga asari wenyine faradan we ku giti cye, ariko umwemeramana aramutse abikoze rimwe na rimwe kiriya gihe ntabwo bibujijwe kuba yasali salatu duha mu mbaga ari kumwe n'umuryango we cyangwa se n'abantu be ba hafi mu mbaga cyangwa se mu rusange. Ariko kuba imamu yaza akavuga ati tujya dusali salatu duha mu mbaga, la ibingibi ni khilafu sunna, babitandukanye na sunna y'Umwami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki nicyo kibazo narabajijwe n'umuvandimwe. Hanyuma ikindi, ari umuvandimwe waje ahangaha ngira ngo yagira ngo ndandishe imfunguzo zari zatakaye. Ubundi birabujijwe ko umuntu yarangisha mu musigiti, byatakaye ntabwo birangishwa mu musigiti. Niyo mpamvu yaje nkaho ashaka kongera ko hari umuntu wataye imfunguzo, telefone na tasbihi, birangisha mu musigiti ntabwo byemewe kurangisha mu musigiti. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yarabibujije kurangisha mu musigiti, ni icyaha. Mtume yatubwiye ati nimwumva umuntu uri kurangisha mu musigiti muzavuga ati ibintu bye bizahumbe cyangwa se ntibizagire gute, ntibizarumbuke cyangwa se ngo bitubuke. Ntabwo byemewe kuba umuntu yagira gute yarangisha mu musigiti. Iyo hari ikintu cyatakaye gishirwa hanze hirya cyangwa se abantu bakajya kubariza hanze. Ariko mu musigiti bakavuga ati isaha ni yande yatakaye, ese uyu mwandi watakaye, ntabwo byemewe mu musigiti. Bako musigiti ntabwo wubakiwe ibindi, musigiti wubakiwe gukora ibada no kwambaza Allah subhanahu wa ta'ala. Namwe reka twumve imba hari ibibazo mu bijyanye n'isomo ryacu by'uno munsi. Inshallah dufite umwanya, nibishoboka mu gihe tuzajya dusoma nka gutyo umuryango ukarangira hakiri kare, tuzajya dufata umwanya w'ibibazo kugira ngo twumve nimba hari abantu bafite ibibazo. Kwako igihe iyo dusoje darasa bura n'iminota 10, hari igihe tutabona umwanya cyangwa se tutisanzura mu bibazo, kwako umwanya aba ari muto cyangwa se mugufi. Inshallah namwe reka duhere hano. Namwe ikibazo mfite ni umuntu urimo asoma Qur'ani nko muri darasa nyine mu cyicaro runaka, akaza kugera hari aho kubaka. Ese ni ngombwa ko twe tumwumviriza cyangwa se abamwumviriza wakora iyo sujud? Naam, biremewe kuba wa wundi uri gusoma Qur'ani awalan cyambere mu gihe ashaka kuba yaca kuri aya ivuga kubamira Allah subhanahu wa ta'ala ntiyubame, ariko bitandukanye na wa wundi utari muri icyo cyicaro cyangwa se utagambiriwe kumvishwa iyo Qur'ani. Ni umuntu wari uri kwitambukira, kiragiye ntabwo wiyubama. Abubama ni bande? Mathalan urugero, gusomera mwarimu wawe Qur'ani ugaca kuri aya ivugamo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala, kiragiye mu bishatse ntabwo mubama. Nanone kiragiye umwemeramana akora ikimworoheye hagati y'ibyo bikorwa bibiri. Ariko nanone ni byiza kubama kubera ko ni ikimenyetso kigaragaza kwicisha bugufi imbere Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kimwe no mu iswala mwe imam aramutse asomye aya irimo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala ntiyubame, iswala irakirwa, nta n'ikintu aba yangije mu iswala. Ariko nanone ni byiza kuba imamu yakwita kuri ibi ngibi, ataca kuri iyi sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rimwe na rimwe hari igihe bikoraga, rimwe no hari igihe birekaga, ariko nanone ni byiza kwigisha abantu uciye kuri aya irimo ukubama. Ikindi gihe ntiwubame, nanone ukigisha abantu yuko kubama atari itegeko, kuko uramutse ubikoze buri munsi ugaca kuri aya irimo ukubama, aya irimo ukubama,
bamwe mu basilamu badafite ilmu hariye bakeka yuko kubama ari itegeko, ariko rimwe na rimwe ugasoma fasujudu lillahi wa'budu, ukubama ikindi gihe fasujudu lillahi wa'budu ntiwubame, bure abari inyuma bahita bamenya yuko kira gikorwa imamu akora ni sunna ntabwo ari itegeko, ni sunna ntabwo ari itegeko. Uramutse bubamye ni byiza biri afdal, nanone utubamye ntacyo uba wangije, nk'uko twabibonye muri ya qissa ya Umar ibn al-Khattab igihe yigeze gutanga khutba, atanga khutba aca kuri aya irimo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala, aramanuka arubama, ku yindi juma ikurikiyeho asoma nanone indi aya irimo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala, ntiyabikora, arangije itabwira abantu ayyuhan nas, yemwe bantu, uzazana sujudu cyangwa se uzubama faqad asaba, azabakoze neza, wa man lam yaf'al, wa utazabikora fala ithma alayhi, nta cyaha azaba afite. Iki gikorwa cya Umar ibn Khattab kikaba kitwereka yuko kubikora ni sunna ntabwo ari itegeko, kwa kwiza kuba ari itegeko Umar ibn Khattab ntiyari kubireka. Simba byumvikanye. Naam haji na muzamu ni hanze y'umusigiti. Umusigiti na hangaha twubamira, ariko mu mbuga y'umusigiti cyangwa se hirya biremewe nta kibazo. Hari abantu bavuze aho baje bakaza mu musigiti ufite plaki y'urugero mo hano imbere, mwache Yesu nini ibyo navuze byumvikanye. Twabonye yuko umusigiti bitemewe, ikiswe cyose cyemewe. Kuna zingine masala siyumvikanye, ntago byemewe kurangisha mu musigiti, ntago byemewe gukora iki kurangisha mu musigiti. Hari hadithi zivuga zitubuza kuba umuntu yarangisha mu musigiti, ibyo ngibyo bibaye abantu bajya hanze bakabivuga, ariko mu musigiti hangari hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitwereka yuko ibyo ngibyo ntago byemewe, kwa ko umusigiti ntago wubakiwe gutangamo ibyo ngibyo cyangwa se kurangisha. Tureke n'ibyo byo n'umwana yatakaye ntabwo murangisha mu musigiti, umwana yatakaye bajya hari offices zihari, ugatora umwana watakaye bakabashira itangazo hanze, hari niko bigomba kugenda nabyo di. Lakini hizi mambo yangine tuko wakati wa fitna tuka nini vizuri, darasa imeeleweka, wanaanza kumi ntago byemewe kurangisha mu musigiti, ntago byemewe kurangisha mu musigiti. Byari n'ibintu byari bijemo kwa kora musilamu yaranza n'imfunguzo ngo zirangishe, namubonye buri ariko nanone munashaka kuza akagitereka ahantu ikintu umurangera cyane kibona akaza akagitwara, ntabwo bibujijwe. Ikibujijwe ni iki? Ni ya matangazo yo kurangisha bila nibyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatubujije, ariko kuba cyatakara kigashyirwa hariya nyiracyo yaza akakibona akagitwara. Nuko nanone turi mu gihe by'ubujura, umuntu yashira isaha yihenze tukayishyira hariya, abantu nta imani bakigira, umuntu akahita yifata akayitwara. Ni nayo mpamvu abantu batinya, ariko ubundi ikintu gitakaye hari ahantu habugenewe hagomba gushyirwaho ibintu nk'ibyo ngibyo. Lakini hapa kwetu tunaogopa, wanashaka kubyiba, umuntu yataka telefone yaibajwe muri toilette, turayishyira hariya hanze, wataipitua. Ariko ubundi musigiti ahangaha imbere musigiti birabujijwe kurangisha, birabujijwe. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ivuga, niba nibeshye ni hadithi ya Abu Hurairah. Hadithi ya Abu Hurairah tubuza ibikorwa n'ibyo ngibyo ntago byemewe. Ariko ibibazo bize kuri darasa inshallah, ibibazo bindi biri inyuma ya darasa rimwe na rimwe bishobora kuba byatujyanisha. Abantu barabizi, ntugire ngo abantu ntibabizi, ari masala zimwe na rimwe abantu babaza bazina n'ibisubizo, ariko nanone bijyanye n'ibi tugeze mu bya fitna si byiza. Ibibazo nk'ibyo ngibyo kubibariza ahantu nkagutya ushaka kuba hazana fitna, ushaka kuba byazana umwijyane n'ibiki, ariko nanone ukuri kuravugwa. Biramutse hari umuntu utarubizi ko kurangisha bitemewe mu musigiti, hari ubyumvije bwa mbere, abantu bose barabiza, no watu wanatingisha kitu wanasema la twari tubizi.
reka twumve niba hari abandi banafite ibibazo inshallah cyangwa niba nta bibazo twasoza. Leo tuna mwanya tutange ibibazo inshallah. Naam. Naam, imamu arabajije turi mu iswala, imamu asomye aya irimo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala aje kuri sujud. Ese watandukana na imam? La, ugomba gukurikira imam. Iyo ari mu iswala ukurikira imam. Mu iswala igikorwa cyose imamu akoze ugira gute? Uramukurikira. Dalili ni mtoto ati inama ju'ila al-imam yutamma bihi. Imamu yahiswemo mu bandi no kugira ngo tugire gute? Tumukurikire. Fa idha kabbara fakabbiru. Iyo imamu avuze ati Allahu akbar, namwe muvuga Allahu akbar. Wa idha sajada, iyo aje kuri as-sujudu fasjudu, namwe mugomba gukora iki? Kubama. Imamu ageze kuri aya ivuga kubamira Allah subhanahu wa ta'ala mu iswala, aje kuri as-sujud, uragumuhagaze? La, ugomba gukurikira nde? Imam. Niyo hazaza mas'ala zijyanye n'iki n'ababandi baza gusaba batasinze izindi swala. Imam yazamutse bo basigaye hasi, bamwe bakabona yuko atari igikorwa cyiza. Ariko iyo uri kumwe na imamu, uri nyuma imamu, hagutya agasoma nk'izo aya zirimo kubamira Allah subhanahu wa ta'ala, nawe akajya kuri as-sujud uramukurikira. Ni kimwe imamu mathalan uryo ntabwo yagiye kuri as-sujud, wowe urajya kuri as-sujud? La, ntabwo ujya kuri as-sujud, urakurikira imamu. Nimba byasobanutse inshallah. Naam. Naam, nibyo twabonye. Mathalan urugero wicariye ku ruhande nyuma y'iswala, ufunguye Qur'ani utangiye gusoma suratu al-inshiqaq cyangwa se usomye suratu al-alaqa, iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaqa iqra wa rabbuka al-akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Kalla إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر به أرأيت إن كذب ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعنا ديا سندعو الذبا كلا لا تطع واسجد واقترب. وجز كل آية كلا لا تطع واسجد واقترب. كلا دي ويتقولي ويتفقتي الله أكبر وكوبما ويكيسومera gusa Qur'ani ku ruhande nturi mu iswala. Iyo ugeze kuri yo aya witukora iki? Urubama. Ariko twabonye ko al-afdalu niki? Urahagarara ugahita ati Allahu akbar ukajya hasi. Abanyabona yuko wal ityanu ndetse no kuba wazana sujudu uhagaze ni byiza, kuba wazana sujudu ugeze gute? Wicaye. Iyo ugeze kuri as-sujudu ukora iki? Uhita usoma bwa busabe twabonye sajada wajhiya lillahi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsana al-khaliqin. Cyangwa se kuba uvuga ati subhana rabbi al-a'la. Ibi byose biremewe. Iyo bizanye nibyo bizanye sunna. Ariko nanone mu gihe utabizanye cya gihe nta cyaha uba ufite. Ni kimwe no mu iswala. No mu iswala iyo babisomye kuriya ukagera kuri ya aya, ushaka kuba wasujudu cyangwa se ushaka kwagira gute wabika. Nanone min babi faida, takbira ya sujudu mu iswala, sujudu tilawa itandukanye na takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal Allahu akbar. Ariko ari sujudu rimwe na rimwe urakurura kugira ngo naba abandi bari inyuma use nkaho ubaha umwitangirizwa yuko igikorwa mugiye gukora igikorwa cy'iki cyo kubama. Allahu akbar. Abantu gatamenya ko ari takbiratu y'iki ya tilawa ya sujudu abonetse he ni swala. Ariko ari takbira zindi Allahu akbar, sami Allahu liman hamda, Allahu akbar, nta kibazo. Nuko ati takbira ya tilawa iboneka mu swala
ni byiza kuba yatandukana takbiratul intiqal na zira takbira zindi tuvuga mu gihe twaba tujye ku nkingi cyangwa se ku zindi nkingi ziboneka he ni swala sinira byasobanutse anga iyo uvuye he kuri as-sujud iyo uvuyeho urubamuka gusa. Hari nabandi babona yuko umuntu atora salam, hari madhhabu zibona yuko umuntu avuye ugiye kuri as-sujudu nka kuriya iyo avuyeho azana takbira agatora salam, ariko ibingibi nta mbaraga bifite. Ibingibi gusa ni ilmu, ariko takbira tubyirwa ni ya yindi manuko ijya he kuri as-sujud. Allahu akbar ugahita ujya kuri as-sujud ugahita usoma buriya busabe cyangwa ukavuga ati subhana rabbi al-a'la. Yasobanutse? Naam. Naam, mzee kwa mipandisha. Kibazo cyane cyo gusoma Qur'an. Naam. Gusoma Qur'an. Dafite ubuzu iswali. Naam. Gusoma Qur'an hanga bireme. Naam. Gusoma Qur'an udafite udhu biremewe. Ikibujwe no gukora kuki? Kuri Qur'an udafite udhu. Mathalan kuri hafidh hari mirongo ya Qur'an uzi mu mutwe, kiragihe uramutse uyisomye nta cyaha ufite. Twarabibonye kuri kitabu tahara. Ese biremewe ko umuntu yasoma Qur'an nta udhu afite? Twabonye yuko byemewe. Ikibujwe no gusoma Qur'an ufite iki? Ijanaba. Wiroteho wemerewe gusoma Qur'an? La. Yaba kubikoraho cyangwa se mu mutwe birabujijwe. Wabonanye n'umugore wawe biremewe gusoma Qur'an? La. Ugomba kubanza gukora iki? Kwiyuhagira. Ama al-hadath al-asghar, ariko ibisaba umwanda muto, mathalan umaze gusali waje mu bwiherero uriherere hariya cyangwa se ukoze haja usohotse muri toilette usomye Qur'ani mu mutwe kiraje biremewe nta kibazo. Ikibujwe n'iki? Nukuyikoraho. La yamassuhu illa al-mutahharun. Qur'ani ni ikorwaho usije n'abandi bafite iki? Bafite isuku. Mu gihe baramuka uri kwisoma mu mutwe biremewe. Sizima byasoma 21. Uri kwisoma mu gitabo n'ibyemewe. Urasoma gukora gute kuri Qur'an udafite iki? Isuku. Anga twabonye ariko mathalan urugero Qur'ani iri mu kintu. Qur'ani iri mu kintu. Kiragiye wemere ko waterura kira kintu. Mathalan urugero kwa kuda abana bava ku ishuri bavuye gusoma Qur'ani kuri madrasa. Qur'ani ziri mu bikapu, imvura igiye kugwa na udhu ufite. Urategereza ngo banze ujye gutabaga? La, ushakwa wayiterwa kira gikapu ukagishira ku ruhande. Ibi biremewe. Ikibujwe no gukoza iki? Umubiri ukoze kuri Qur'an. Anga hakaita haza una ya hukumu y'abadamu bari mu mihango cyangwa se bari muri hedhi. Bamwe babona yuko umudamu ufite haid ufite ikimubuza kuba yakora kuri Qur'an jaiz. Ariko ku mugabo we ntabwo byemewe kuba yakora kuri Qur'an afite janaba. Mugabo ntabwo bigize gute byemewe kuyikora ndetse no kugikora iki no kuyisoma. Ariko mu gihe waba udafite ijanaba wemerewe kuyisoma mu mutwe utagize gute utayikozeho. Meleweka mzee wangu. Ni aya ya nyuma. Sujudu tilawa iboneka muri surati an-Najm, ni aya ya nyuma. Abahafidhu ni bandi basonuza. Aya iravuga ati wala taziru waziratan wizra ukhra. Aya iravuga iki muri surati an-Najm, fasjudu lillahi wa'budu, ni aya ya nyuma. Ni aya ya nyuma. Ntabiri hagati no hagati. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum ma gawa. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. Ikigihe umwemera Imana itajya hasi sujudi ikumera zisura hashakwa hazi kibazo. Mathalan ndi swala ubigenza gute? Umwemera Imana afitemo khiyari ebyiri. Iyo uvuye kubama kiragihe uzana indi takbira yo guhagarara ugahita ujya Allahu akbar ukajya kuri aruku. Ini shusho ya mbere. Ini shusho ya mbere. Ushaka kuba wava kuri asujud ugahita uhagarara neza ukongera ugahita uzana indi takbira Allahu akbar ukajya he kuri aruku. Mu gihe sujud ariyo itangira gute isoza isura. Mu gihe aya sujud isoza isura. Cyangwa se ukaba wakongeraho indi sura suratul Najm wa isoje. Afa
أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. هيتاكل كيف سورة والطور. سورة الطور نيكل كيف سورة النجم القمر يقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ukawasoma izindi aya nyeya mu sura ikurikiyeho cyangwa ukawazana izindi aya mu yindi sura, byose biremewe. Yasobanutse byose biremewe. Ushaka wazamuka nyongero indi aya ugahita ujya kuri ar-ruku' biremewe. Nanone ushaka kuba wazamuka ugahita wongeraho indi aya ugahita ubona kujya kuri ar-ruku'. Ibi byose biremewe mu gihe umuntu aramuka aciye kuri aya irimo sujud ukubamira Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo ayo isoza isura ushaka kwirangirizaho, nanone iyo ni hagati mu isura ushaka kwirangirizaho cyangwa se kongeraho izindi aya zikurikira nko muri surati Sajda. Allah tubati inma yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Hii aya hagati no hagati igati kurikirwa nihe tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a. Imeeleweka? Idua ya yoguri sujudu tilawa mtume nta dua afite yihariye yasoma igihe cyose, yasoma igihe zitandukanye. Hari yasomaga sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Cyangwa se subhana rabbi al-a'la. Izi zose ushaka wazisoma. Cyangwa se ubundi busabe, hari ubundi busabe bwaje muri hadisi ya Abdullah ibn Abbas. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam igihe umugabo mwigeze kuza aramubwira ati ngiye narindi gusoma ndobama, amubwira n'amagambo yasomye. Abdullah ibn Abbas atujya yuko mnyuma Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamwumvishije nawe ari gusoma ubwo busabe bure musahaba w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yari yasoma. Ariko icyifuzo cy'umusaza insha Allah tuzareba nibishoboka tuzandikira abantu musajada wajhiha lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu ila akhir du'a nimba bishoboka. Ariko nanone mu gihe utazi ubusabe ukabusaba buri munsi ushavuga subhana rabbi al-a'la, subhana rabbi al-a'la biremewe. Naam. Sura cyangwa se gushira izindi aya nabyo bire ibiri afdal byose biri afdal, byose sabata, byose mtume yarabikoze, byose mtume yagize gute yarabikoze. Wazana ikindi cyangwa ikindi byose biri afdal. Nkuko twabonye uko kuba wakubama ni byiza, kutakubama ni byose mtume yarabikoze. Ariko biri afdal no kubizana mu swali ibiri afdal. Ariko byo kongeraho isura cyangwa se nongeraho isura anga biterwa n'isura wasomye. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mathalan kuri sura twabonye suratu Sajda mtume yarayisomaga yose akayirangiza nkuko byaje muri hadisi ya Abi Huraira radiyallahu anhu tuyeko kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u yawm al-jum'a bi hal ata 'ala al-insani was-sajda. Muri sunna zo gusoma kuri salatu al-fajr mtume akundaga kusoma masura abiri: alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin. alif lam mim tanzilul kitabi la rayba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftara bal huwa al-haqq min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhir min qablika la'allahum yahtadun yarji'un. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى كجزمتم جزم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. انتم تجاهه قرئ السجود يا بقرئ السجود أجاكم من السورة تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
kugeza aya irangiye ukungu aya irangiye kwindi page aya irangiye bivuga ati mtume yagera somaga amasura ari mu sujudu yarasozaga ariko yagera kuri izi sura zindi mathalan sujudu niyo ya nyuma hari igihe itagarangiriza kuki kuri izo aya nko kuri suratul najm nko twabonye afa bihadha alhadithi ta'jabuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samiduna fasjudu lillahi wa'budu nayindi aya kurikira kiragiye umwemeramana ashobora gutajya kuri arukuhu ashobora gutajya he arukuhu cyangwa se mu gihe matana afite gahunda zo gukomeza indi sura agahita asoma iqtarabati sa'atu wa inshaqa al-qamar cyangwa se kuri suratul alaq iqra bismi rabbika alladhi khalaqa akaisoza agasoma n'indi kurikira suratul alaq idha zulzilatil ardu zilzala niyo cyangwa ni lam yakun alladhina suratul qadr itakurikira inna anzalnahu fi laylatil qadri ukabawaishiraho inshallah byose biremewe. Naam, imana kibazo inshallah twasoza leo. Naam, kibazo cyo gufata Qur'an. Naam, icyo gihe kuyifata nkayisubiza mu mwanya wayo. Naam, mushaka kubikora nka darura nka mwiki amagura kindi, ariko gufata Qur'an ubigambiriye kandi ubizi neza yuko udafite ubu ntabwo byemewe. Qur'an uri mu rugo Qur'an iguye hasi bibaho amakur'an arya batondetse neza ikagwa hasi, hari abana bari gukina ngaho, hari amazi, urereka ngo kudafite ubu la chakwa itoragura ukayishira he mu mwanya wawe. Ikibujijwe niki no kuyifata ugambire iki igisomo ufashe Qur'an iwawe mu rugo nta udu ufite ufunguye alif lam mim zalika alkitab, ibingibi ntago bigize gute ntago byemewe. Ira ni masala twabonye urugero rwa daruri, urugero twatanze urugero imvura igiye kugwa abana bazanye Qur'an ziri mu bikapu nta udu ufite, cyangwa se hari amazi ari kuza shoka gana handi Qur'an ni byose ni bimwe, urayereka ngo kudafite udu la urayirokora Qur'an urayifata wishira mu mwanya wawe. Ariko urugero nta udu ufite ugiye mu nzu ufashe Qur'an ugiye gusoma Qur'an la ntago byemewe. Ariko mu mutwe twabonye ko bigize gute byemewe, keretse iyo umuntu afite iki ijanaba. Iyo ufite ijanaba nta gusoma Qur'an haba kuyikoraho cyangwa se mu mutwe ntabwo byemewe. Ugomba kubanza kwiyuhagira, wamara kwiyuhagira ugafata udu ugafata Qur'an ugasoma Qur'an. Ariko mu gihe udafite udu ufite ijanaba ntabwo wemerewe gukora kuri Qur'an, na nubwo wemerewe gusoma iki Qur'an. Ariko wemerewe gusoma Qur'an udafite udu mugirihe mu mutwe. Cyangwa se mathalan undi mufite umugore afite udu akayigufungura akayisoma gutya ntabwo bibujijwe kura muri Qur'an udafite udu. Mathalan ufite Qur'an gutya madame yarari gusoma ukaza nawe hejuru ugasoma la ntabwo bibujijwe. Ikibujijwe ni iki kuyikora byasobanutse. Naam. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. No urabona ko abana bakubagana wenda bamugana n'umudamu ari mu cyagiye cy'ukwezi kandi akaba umwana ya Qur'an ashobora kuyangiza arabyemeye kuba yayifata se. Yes, sibyo tuvuze nta hantu bitandukanye n'ibyo byose ni ibintu bya baro. Umwana ari gukinisha agiye kwishwa uramureka se ishwanya gute la afite icyayi agiye kwishwa uramureka la fata wishira mu mwanya wawe byasobanutse. Naam, wabillahi tawfiq. Tunamaliza leo, tumalize mapema. Wa alaykum salam. Ali muri yeme gufata Qur'ani agasoma. Naam, abamenyi bagaragaza yuko umugore uri mihango yemerewe gusoma Qur'ani mu mutwe, ariko mu gihe atari hafi, ariko atinya yuko ashobora kuba yakwibagirwa Qur'an, ashobora gufata Qur'ani yifashije ikindi kintu agasoma Qur'ani. Kubera ko umudamu ashobora kuba yajya mihango y'igihe kirekire bitandukanye n'umugabo. Ijanaba ushobora kwigira nijoro ukabyuka woga,
ariko umudamu ashaka kujya mihango ibyumweru bibiri, ashaka kujya mihango ibyumweru bibiri, akaba atinya kuba yagera gute yakwibagirwa Qur'an. Ese uyu mudamu yemerewe ko yafata Qur'an? Ba'd ulama bamwe bamenye babona yuko yemerewe gufata Qur'an ariko yikoreshejeho ikindi kintu atari umubiri we. Uyine ko kumijyanye n'umudamu gusa, ntago biri ku mugabo. Umugabo ntabwo uvuga ati ngo nanjye ndatinya kuba nayibagirwa nyifate. La janaba murayikira nijoro mu gitondo akabyuka yuko sinva byasobanutse. Iyi ni masail zirebana n'iki n'umudamu wa Kiislamu, n'umudamu w'iki wa Kiislamu. Umudamu ajya mihango ibyumweru bibiri, cyangwa se istihada, ushaka kujya istihada amezi 3 uyu mudamu yiga Qur'an, cyangwa se afite ahantu yiga ku kizungu basoma Qur'an buri munsi biragenda gute? Ntari gusome Qur'an arasoma, hano bizamo darura bitandukanye n'umuhungu. Umuhungu ashaka kwirotera mu gitondo akoga akajya ku ishuri. Umukobwa uri mihango bizagenda gute? Niba ajya kwiga Qur'an azabireka soke? La yasobanutse. La ntabwo azavuga ati ngende imihango ntabwo ndi gusome Qur'an. La nimba ari uburyo bwo kwiga anatinya ko akwibagirwa Qur'an atari hafi, ashaka kwambara cyangwa se akikoresha ikindi kintu agasoma biremewe umudamu. Bitandukanye n'umugabo. Sinzi masala yumvikanye neza. Bitandukanye n'umugabo. Umugabo nta mugabo uva mu rugo afite janaba. Bibaho. Mwanaume anatembea wakati wote iko imara yiteguye. Mwanaume anatoka nyumbani ana udhu. Kuna nyino mudamu ufite amazi ukanirwa koga. Umugabo nta udhu ratanga ukora kiswala cyangwa se kugera. Nubundi nuva mu rugo ufite janaba ntabwo uri busari, urasari ibyo ufite janaba. Mugabo ni masala ntabwo murebe. Masala iri kureba bande abadamu. Nabo abadamu baza gusoma wanakuja gusoma Qur'an. Batushaka kuza gusoma. Hari umudamu ujya mihango ibyumweru bibiri, ntabwo ari kamara yuko ajya mu minsi cyangwa 3, arusha kujya mu byumweru bibiri. Wako sibyo ko iki gihe cyacu amagembere yaraje, iyo amaraso akomeje kuzafata imiti bikarangira. Ariko zamani kuna watu walikuwa nda mustihadha miezi misita, mudamu amaraso ari kuza. Uyu mudamu ntabwo azaza gusoma Qur'an, mudamu azaza gusoma Qur'an akurikize iriya hukumu twatanze yo kwambara iki, kwambaraga mu gihe atari hafi. Mu gihe ari hafi yumva yuko yafata mu mutwe, ashaka kuza akajya asomana na mwarimu mu mutwe, biremewe. Imeeleweka? Biremewe. Ariko ku mugabo ntabwo asoma Qur'an afite iki, ijanaba. Mugabo ntabwo asoma Qur'an afite ijanaba. Imeeleweka masala? Naam. Wa billahi at-tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.